Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni Delia ti limabas, saan ka di Roland Lakay? Wen, ni Delia agpaisaw, apay gali. Sa di naman ang tipapananday ta babae. Ay nawaw, anya ko matibibiyang muking kuhana niya. Imbati naman ang dagiti anak na di tabalayda. Adamo ni tatang nagbantay bakit? Kita agkaywaran tuman ang dagiti anak day ta Adelia di ta kalsada inton madamdama. Ay nawaw. Adu ti anak na, ngam di na mga rod maasikaso. Kasla di na pa'y masango nga ilabaan. Man ano ka kuma bakit? Saan mo aparikot day ta ah? Sa di numanan tinapanan ni Nanang yo, Gemma. Nakita ka rin mo ritay kat. Napan nakitang dan, Auntie Gladys. Jay. Ay, di ta kabangibang abarangay, Auntie. Apay ka di? Ay, nawaw. Di na kayon sabot tan maasikaso. Busy nga min iti trabaho na, Auntie. Uray busy. Asikaswanda kayo kumalatamit. Ading ko. Kita man takawas mo na'y. Kasla saan pa'y analablabaan. Mantsala ang dayta, Auntie. Ay ibagam ka ni Nanang mo. Gumatang ngamin iti baro akawas yaw. Trabaho at trabaho nga magkastamat tibado yaw. Daan mat. Ay nawaw. Di naktagidaksan Ta concern naklaang kada kayaw. Iso akastoy ti panagsasaaw. Ayan si itlog ang ginatang mo. Di mawaw. Naibos ka nun ti itlog, Lolo? Ay nawaw. Ang napainti si daan tayo kada ading mo ay. Anusan tayo man ang tinatang, Lolo? Adapay matay na tangay nyawid ni Nanang. Ay pasensya kayo na po. Di marami ng kabal ng tagtrabaho. Itlog lang di uman na yan ti kwarta. Okay lang, Lolo. Maawatan kayo mat. Sa paisa, nairuam kamin kaniading ko itirigat. Uray kas jay ti panagsasaw ni Auntie Gladys kada tayo. At di mo rin tinaki sa naisawang dahi taagladas abaw? Daan kun mancha-mancha kano ti kawas ko, Lolo. Ibagak kano ka ni Nanang tagumatang iti baro. Di mo kumatagidaksan ti kas dyan nga ibagbagana ta concern laang kano, Lolo. Concern? Di bagana kideng. Simro man na ti kinatsis mo sa akin kinaman nakibiyang na. Di na naruseng. Ay nawaw, di anya man ang Gladys. Limabas ni Gemma nga anak ni Delia iti paraangan mitay. Kat? Ay na, daan kun nakamanmancha ti kawis na nana. Anya kumangay ti parikot iti dayta. Ay, dayta nga rod nana. Awan man lati ko naman ni Mari Delia nga igatangan na iti baro akawis dagiti anak na. Uray daan, kanamantsaan, basta mailablaba. Maawatan tayo, ta single mother matpiman ni Delia, kun busy ang makitangtangdan. Ay, inal daw ang makipurpur diya. Iso adi na maasikaso dagiti dongrit nga anak na nana. Ay nawaw, nawan tinasayaat nga ibagam agtal na kalaktan man. Concern na klaang, mat ka dagiti ubing nana Rosie?
Concern? Wano, chismosa laang. Ni Nana Rosing mo't, siyempre, concern. Narabiyang ka man ang nag-away dili anak ko. Inlipas mi ngamin ti araraming din mi tatang, iso nag-overtime kami. Aya, kasta. Awatan nyo na ito natang tatang. Dinawat ko day tay tinakitang danan mi. Tapno saan nga isuka pa'y amagat-gatang. Sang kangarudan ang makipurdiyan, tunbiga. Adda ati pakitang danak asabali inton bigat tatang, apay ka di. Nagaduntumad ti madmadlaw dagit si karuba anak ko. Anya maninday ta tatang. Binagang ka nun ni Gladys, hindi mga anak mo. Adaan kan naman taman-tiyan ti bado na. Tadi mo ka nun maas-asikaso. Concern ka nun kadagit yan anak mo. Consent? Di man agpakalaing day a tao. Nalakalaang para kan kwa na ti agsao iti kasta. Awan ti amuna. Anya nga ti amuna. No maipapan ka dagiti sakripisyok para ka dagiti anak ko, tatang. Concern. Sa bagay anak ko. Sa di naman ang ti papanam, Delia. Ay nako. Iti kinaado ti mabalin ang masabat ko. Hindi pa'y laang mat Gladys Amarites. Anya ti ko nam, Delia. Anya kumapay ngay. Mapanak makitang danatap no maitad ko dagiti masapsapol ti anak ko. Di ka matatao di tabalayaw. Talaga saan? Tabi si Ak ang makitang tangdan. Amo mo ti single mother. Agsaludsod ka pa'y lang. Si kamot, Delia. Sensitibo ka launay, mat. Wana, talaga sensitibo Ak. Saan akas iti daduma dita? Kunamlan asino no agsasao. Kaslaam mo na amin ti sakripisyok para karagiti anak ko. Ay nawaw, paspasagidan na ka day. Apay, napasagidan ka kadi, Gladys? Saan ang matatao day ta Adelia di tabalay da? Wana, takasapulang mo piman nagtrabaho. Iso adi na maasikaso dagiti anak na takasta. Trabaho at trabaho. Ngam di namat may gatangan iti baro akawas dagiti anak na. Di ka man nagpakalain si Gladys. Anya kung mataam mo may papan ka dagiti sakripisyo ni Maring Delia. Concern laang kunakmanan, Roland Lakay. Concern ka? Wano chismosa ka lang. Agpada kayo kanina na Rosing. Nalakakin ka tagsaw iti kasta. Tadi mo ammo ti pagdaldalanan ni Delia. Anya kung mataam mo kat saan ka mo't a single mother. Sa maisa, awam mo't ti anak ta. Grabe ka mo't Lakay. Kasta ka di ti concern. Kanayon mo nga ibaga a concern ka. Ngam awam mo't ti aramidam tapno makatulong ka. Netalaang mo saom ti ado. Alaman? Concern ka di pa iti kasta, Gladys. Nakal daw kayo ka din, Gemma. Ay, talpasan, Auntie Gladys. Anya nga iti sindayaw. Tinatang ang inyawid ni Nanang, Auntie. Ay, nawaw. Natang samat akana yun ti sidayo. Ang nasustansya mat, Auntie. Ibagam ka ni Nanang mo ata gumatang mat iti karnay. Naskan ka nung agtipid kami, Auntie. Iso nga anusan mi tinatang. Mayat matlaang day jay iti salon at kunadananang ka ni Lolo. Agtipid. Apay lang garod nga agtrabaho ngay no agtiptipid kayo. Nalabos ti kasta pa nagtipid na, Gemma. Uray maminsan, di na kay pagsida ni nanang yu iti naima sa masida. Andat si Kunam, Gemma apok. Awan ka diti daduma amasida, Lolo. Adapay mo tinatangan nyawid ni Nanang mo. Awan ti karni, Lolo. Ay, nawaw. Itamang pinagbiro kay ti karniya pa. Makasidsidak iti karni, Lolo.
Malabayam, gumatak ko iti karne, nga inayon tayo itinatag, inton madamdama. Agpagso, lolo? Wow, napaw! Yehey! Makasida kami ka ni ading ko itinaimas amasida. Nagbanglot ilot-loto ni Tata Tabio si Dada bakit? Ay, nasaya at ano gimatang damot itinaimas amasida. Puunay mo nga nateng akanayon ti paspasida ni Delia iti pamilyana. Kasla kalding da ano kastala ang lakay. Anya? Iso anak ko nakpiman ka ni Gemma nga anak na nga agpagatang mo't iti naimas amasida. Kas kuma iti karne. No saan da gumatang iti karne si Danda? Saan mo naparikod da ita? Kaasi dagiti ubeng lakay. Natengla ka na yon. Kasla di da mo makaramraman iti karne. Konsernak laang kadakwada. Ata narigat ti biyag da bakit? Nangruna pahigat may sama ni Maridel yang agtrab-trabaho. No talaga kunsan ka. Mangtid kay ti karne. Tapno adda ti maramananda. Saan kat aday ta saom tinakag-ado. Amom na naruseng. Ay na, mga asim Gladys. No chismis man ang tinyag mo, di mulat taniba ka. Ay nawaw. Saan a chismis da ito'y nana? Iraman nakpay, iti kinachismosan mo. Ay, amom ka din nana. Puro nateng ti sidsidaan da Delia. Idi nakasaritak manan ti anak na ditadalan idi na minsan nga aldaw. Sa dalagim matang iti karne, idi inbangakon. Anya ay ati parikot mo si ka Gladys. No anyaman ti klase ti panang padakkel ngar aramid ni Delia kadagiti anak na. Awan bibiyang mo. Konsernak laeng nana. Maasyanak iti kasasaad dagiti ubeng. No puno mo't lang nga asi ti marikriknam. Tulungam ani Delia. Saan aday ta saom ti ado? Kasaritam tumanday jay Gladys, Delia. Apay ka din na narusing. Bakibiyangan namat dagiti aramidam. Anya? Idi na minsan, imay na imbaga asaan mo kano ang maasikaso dagiti anak mo. Idi manan na minsan, imay manan. Ti istorya na kanyak, kat puro kano anatang ti ipaspasidam ka dagiti anak mo. Ninayunan naman ang tibasol na kanyak nana. Di mo't maumuma day jay Gladys. Saan kumot abaybay ang dagiti anak ko oray kaskasano? Concern ka na, amjak ambo Ti ibaga nakit di, chismosa laang nana. Concern nga ibagbaga na day jay tao. Adda ayamot ti concern akasta ti aramiden na, nana. Amom si ka Gladys. Talaga ama nakibiyang kanya. Ay nawaw. Anya man ang tibasol ko. Iti anya ama kagapo, amapan mo istoryaan ka dagiti kabarangayan tayo, asaan ko nga asikasuan dagiti anak ko, ha? Apuro anatang ti ipaspasidak kadakwada. Kapudno mo, Delia. Saan ka day? Adi ka matatao di tabalayaw? Di mo masango ti aglaba iti kawas dagiti anak mo. Agraman agluto iti naimas asidaenda. Awan karbengam amang ibaga iti kasta kanya ka. Gapot awan ti ammom. Di mo ammo ti sakripisyo nga aramidak maawatam. Sakripisyo? Sa bagay, anya kumati ammom iti sakripisyo nga ibagbaga. Kat saan kamot a single mom, awan mo ti anak mo. Konsernak laeng ka dagiti anak mo. Awanan ti daduma makagapaw. Ada ayaman ti concern akas na ti ugalyan na. Nupod no a concern ka, mabalin mo mo't ka ibaga iti personal kanyak. Saan aya? Saan aday ta sa bali at tao ti mapan mo pang ibagbagaan? Maminsan pa nga damangag ko makitam at talaga duraban ka. Anya nga rodan ni Gladys bakit? Nakaungatan ni Maridel yakan ka. Siya, pa iti personalin na. Pudno mo timbaga na piman. Awan ta mo iti sakripisyo nga raramidan na. Tunay ta amin. Saan ka single mother? Awan mo't lang ti anak mo.
Iso di mo napadasan ti pagdaldalanan na ita. Dayta tirigat kada kayo. Sanyo amawatan ti kunak akonsern naklaeng kadagiti ubeng. Kasta nga rod ti pamayam, tapno maipakita makonsern ka kadakwada. No talaga akonsern ka niya, tumulong ka. San aday ta saon ti ado? Nakababay na kanain mong ibaga concern ka, ngam saan damot amarit na. Alawanan, kamalikmanan. No kunam adaan akawas dagiti anak ni Delia. Ikam ita. No kunam asaan anaimas ti sigsidaan da, agpadigo ka bakit? Tapno makaramanda mo. Kasta ti makuna a concern. Gladys, bakit? Napudo mo ti ulom Delia anak kaw. Asino ti saan pumudot ti ulo na, iti kasta nga ipakpakita dayjay a Gladys, tatang? Nagsarita kayo ka din anak kaw. Wan, tatang. Kati ko na, concern ka no kadagiti anak ko. Iso ka na yun ti ibagana. Kunsang, kasgaya mo ti kunsang. Kastamot lang ti kunak, tatang. Sang ka ibagana a concern? Ngamjak mo't makita no ay naabanda. Sa una lang talaga mga dote anak mo anak ko. Naku nampay, tatang. Naimbaglaan nga nata nakapagtepelak itay. No saan? Ang mga nunadanog ko tingiwat na dayjay a babae, tatang. Kinusilapan na kamot ni Delia, Gladys. Wina, tanasakit tinakam na day takanyak na naruseng. Uray asino mo't makaungat no kas ti mapan mo ibagbaga. Apay nga ibagam abaybay, na dagiti anak na, kat makitang tangdan mo't piman. Kasanungay ti daddo maa responsibilidad na naruseng. Saan mo naparikot dayta? Tinapatag, kat nasaya at ikasasaad dagiti ubeng, saan da mabisbisinan. Iti kasjay ang makitkitak, jak malapdan ti maasyan nana. Kat, no pudno a concern ka, tumulong ka, Gladys. Di mo dadaulan ti reputasyon ni Delia kas ina kadagiti anak na. Amumot a single mom jay tao. At dapay ni tatang na asup-suportaran na. Kat normal laeng dagiti pagkurangan na kas ina. Tinapatag kat saan na abaybay ang dagiti anak na. Kan, ar-aramida na amin akabailan na. Naita kumamot ati kitaam. Nagaduay bagam nana. Ay nawaw, sapay la kumata na awatam tiin bagak, Gladys. Ada kadipay nabati nga spaghetti, Roland lakay. Adabay mo ti Gladys bakit? Mang tudak mga rod iti karoba. Asino mo't akaruba? Itad ko ka ni Gemma lakay. Nakitak nga imbaon ni nanang nagimatang itay. Urayak ti panagsublina. Wow, itaman pa'y bakit? Kawan tapno maramanan ba't dagiti ubing ti kunada nga spaghetti. Wen ano kayat da? Kaya't dalakit di lakay. Masiguradok da ita. Nangalaam di spaghetti nga inyawid mo, Gemma, anak ko. Intad ni Auntie Gladys, nanang. Ay, nawaw. Itaman pa'y panunot na timangtad. Tapno ada kanuramanan mi ka ni ading ko, nanang. Ialis mo nga rodan day nga spaghetti ta isublik ti balunan kin ni Kumari Gladys. Narigat mat numapukaw, awan ti ibayad tayo. Wait, nanang. Mabitla nga rod ta ialis ko. Isubli kun day ti balunam, Gladys. Ay, agyaman ak Adelia. Agyaman ak itintad mo iti anak ko, Ay, awan anyaman na, Adelia. Gusto kayo. No talaga concern tayo itipada tayo at tao, tumulong tayo. Saan kat nga adu asao? Agyaman akken kamari Tauray no dakasakken ka idi kat nasaya at latta ti panakisaritam ita. Nasaktanak ngam anyangay nga rod. Nagbidot ka, Gladys. Ay na, maragsakan aklauna iti kastaan ang ngagkodilya.
Baragsakan ang tamaawatan na. Basta saan mo nga ulitan? Ta saan sayaat nga ibagbagam a concern ka iti may sa tao, ngam sabali mo ti ipakpakita mare. Adda masaktan lang tinakam mi. Di mi ammo no concern ka nga tawon no, chismo sa kalaang. Wen mare, amok itan. No concern ka, tumulong ka. Kan ibagam iti personal. Sana na jay mapan mo istoryaan iti sabali a tao. Liklikam ti makibiyang iti kaarubam, tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti ko namitayan, pare Poldo. Naglangan ti may sakatrabawan tayo. Uyin, parikot nga ron, ni ma'am no, sino ti agubertan ita pare? Siya ako na. Nawang, sigurado ka ni pare. Kaya ba lang kadimit lang ka gubertan? Siya pwede ko nam. Apay ka po eh. Kit no, di mo may keta gubertan mi di. Sabali nita pare Poldo. Adakin ka no, kaya mo ta gubertan. No siya, jak kaya. Daawan ti ka, doon ni misis ko ang mga sikaso ko, dagiti anak mi. Kasaritam to ni boss. Iba ka masikata gubertan mi da. Wana pare. Mapanak iti office ni boss, itamot lang. Kunaklakit din no nagawid kan, Manong Brandon. Sakti ako overtime ita roda, ading ko. Mayat nga ron kasta, Manong. Anong sakti ako overtime? Di ba let, adda kang takadwak. Ako overtime kamot lang ita, saan ka din? Wen Manong. Ano nga minti report anasken nga ramidat. Nasayat man nga ron nung kasta. Tamno, adda ti kadwak, roda ading ko. Amang ano kaya't mo tagkape? Ha? Ilibre kayo ti kape ko na. Anya kape ti kaya't mo? Sigalatan ti makam mo, Manong. Sa anak mata na arte. Ada akong susan, bakit? Ay nawaw, di mo matkadwa ti kumparem anagawid, puldo lakay. Nag-overtime ni pare Brando. Nag-overtime ko nam? Uy, bakit? Mas dawak nga ro. Kaya namitin tag-overtime ita. Anya? Kinapudno na. Iso ti nagboluntaryo kin boss nga overtime ita, bakit? Ammo ka din ni Marihilda ti may papan iti dayta, lakay? Diyak amo bakit? Awanin ti bibiyang ko. Basta siya, diyak kahit overtime. Tawan kaduan dito balay. Apay nga itala nga nagawid ka, si ka Brandon. Narabian ka manan. Saan ka di nga alas 5 ti outyo? Nakita ka na sa pa nagawid ti kumparem. Nag-overtime ang kamin, Hilda, bakit? Ay nawaw. Itaman pa'y amayat ka nga overtime? Ay, kuha bakit? Tapno, dakil mo't arisoldok. Sa may sa, tibos mi amis mo tinangibaga nga overtime ha? Iso, pinagustok. Tapno di na panunutin asadotak. Kadno di mo matkayat ti overtime ide. Sa balitan bakit? Dakdakil ti tangdan ko no overtime ha? Tamayat ti isam mo. Nalagsakak lang bakit? Nakaawid ak mo lagay.
Ada samat kayat asawanday ta nga isem mo Ni bagay mo, para isem laang. Agsagana ka, Brandon. Adda laang maamok makitam. Di ka kadyag panunot akas na bakit? Awan ti ilim-limoy ko ganyan niya. Kung stay di, overtime mo, hindi ka man, pari Brando. Mayat lata, pari Poldo. Ay nawa, kasla naragsak ka pa ya, pare. Kasta talaga, no, agin enjoy ka di trabaho, pare. Amangan me, no, adati sa bali ang makagapo, pare. Sigagit di man, pari Poldo. Anya kumain no bilang. Amangan ko na, no, adamang parparagsakin ka dito office. Iso akay kahit mo ta, overtime. Sigagit di man, pare. Pagbalinan nakmat ang babaero. Apeng nga rin nga, defensive ka pare. Saan ko nga aramid ti Kastanya? Mabaling ka dito yung makito ko, Roda, ading ko. Sige lang, Manong Brandon. Awan parikot. Blooming ka ita. Ay nawa, sakto lang, Manong. Bagay mo launay takawas mo. Ang yaman na ma-pressure mo, Manong. Mahilig ka magayam iti miniskirtan niya. Uwan nang rona kat napudot ti panawan ita. Bagay mo, aling. Bagbagay mo launay. Magstuak man di kas na pa nagbabalong, aling ko. Saan ka di pa yung agawit, pare Brandon? Saan ka di pa nalpas si trabaho? Alas 5 na. Ituloy mong tulahin yung tararamidi, mintun biga. Sana mo balin, pare? Las ka na malpas ko ti trabaho kita mo lang. At damit ti bigat, pare. Ag-overtime mo kita, pare. Ay nawa. Naamuam lang ag-overtime day taro ata. Ag-overtime kami. Roda mo ta sasawang, pare Poldo. Nakita mo ko saan makitain ni Roda itay, pare. Naggidang kayo pa, nagmirinda itay. Di mo man yung ikan, hindi daw sa kaipapanan, di nakikitam, pare. Awan di ka asawan ti nakikitam. Talaga laing, pare. Ganoon man, pudnot ibagbak, pare. Napataglaw na kanyak ti trabaho. Yeso nga, ginggak ka ba ilak? Ag-overtime mak, pare. Ma'am, siya club ng tag-voluntaryo para iti katrabaho ka naglangan ita. Bye! Asino timbawag, Brandon? Ni boss. Kasapulan na kano ti reliever. Taglangan ti may sa akatrabahuan mi bakit. Day off mo mat ita, Brandon. Day off ko, ngam napahanaklat na bakit. Ano sak tagtrabaho? Ay nawaw. Saan ka na ba, no? Di mo kasapulan, tina na? Awan ti ina-ina na kanya kita, Hilda bakit. Naragsak kan samit nga awan day off mo. Saan mo? Bakit? Abay ko maamaragsakan na saan ang makaina na. Oho! Inuulbod ti kasta lakay. Adan samatan mang parparagsakan ka iti ofisyo. Ni kumparim a Brandon ti limabas iti paraangan, Poldo lakay. Kunak man no day off na ita. Day off niya talaga, Susan. Kita akat na ka-uniform. Siripom iti tawa, tapno makitam ti bagbagak. Ay nawa, naka-uniform nagpaiso ni Pari Brandon. Amang ano isumanin ti nagboluntaryo amang sukat iti naglangan ang katrabawan mi, bakit? Masansan ti overtime na. Awan pa yun ti day off na. Ngam okay lang kan kuana. Uy na, dati agas ti mata na iti office. Iso akasla di na marik na ti bannog na. Naragsaklat ta. Awan ti inanana, bakit? Anya? Jak amoy ti dahi ta kumpare. Kursunada na sa amin dahi aroda. Dahi tuitumit aroda. Madlaw nga ampang. Ura sino la dinan ti kulkul dito namin. Ay, na yan. Kita ay ma. Di ka mailawlawan amang istorya iti kumare. Jak kaya ti mairamraman ubilang lang. Susan, bakit?
Amom nanang, talaga sa balit agparparik na kanya. Ay nawaw, anyat kayat mo asawang Hilda anak ko. Malagip yung kadiidi. Kanayon nga agreklamo ni Brandon no nabambanog iti trabaho na. Ay anak ko. Kanayon nga agreklamo no pag-overtime ti bus na. Wenno awan ti day off na. Saanan nga agreklamo ita nanang? Madlaw ko ngagpaiso anak ko. Kanayon nun anak kaisom asumrag. Kas kumaita. Day off na. Ngamgaputa naglangan ti maysa akatrabahuan na. Nagboluntaryo asumrek nanang. Ay nawaw. Anya ti mapaspasamak iti dayta Brandon. Dayta ti jakam mo nanang. Kalahat mo takastan. Naragsakan iti trabaho na. Amangan mat no adda ti agas ti mata na iti office da. Anya kumangay nanang? Adda siguro ti kursunada na iti office da. Iso akay kayat na ti sumreg kanakaw. Aywan ngagpaiso. Amangan no adda ijay ti ragsak na. Iso nga uray day off na, kayat nalatta ti sumreg. Ken, maragsakan, uray kanayon ti overtime na. Kasla di na matpiman marik na ti banog na nanang. Ni, si kami gayam, Maria Hilda. Agtugaw ka ba ta ayabak ni kumarin. Ay, saan ani Marisusan ti gagarak, pari Puldo? Ay nawaw, no saan ani bakit ko tigagara? Asino nga rugngay? Sika ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw, may papaniti anya ti pagsaritaan ta. Ay, kastoy nga men, pare. Makadlawak iti asawak. Anya ti madlaw mo, mare. Sa baling amin kat ita, pare. Madlaw ko ang naragsak launay iti trabaho na. Agin enjoy samot. Ha? Kasanumit anay, bagan ti kasta, mare. Wen tauray ka na yun ti overtime na, kan awanan day off na, kat naragsak latta, pare. Panagkunak, adda agas ti mata na ijo ofisyo, iso adi na marik na ti manog na. Ay nawaw, awan ti amok may papaniti data, banag, mare. Pasensyakan Kasta ka di. No, adda man masagap mo kat bagaan nakman, wen? Wen. Kung takin ka dagos, no adda ti makitak akalukwan na, mare. Apaya di mo imbaga kin ni Marihilda ti mapaspasamak iti ofisyo si Kapuldo. Nariga nga tati mairamaraman, susan bakit? Ay nawaw, di ka di makonsensya lakay. Makonsensya akmet no guray na nga iti kumpare. No ilibak na nga bakit? Di siyak ti rumaradakes. At least, naibagam ti pudno lakay. Si kalatan ti mangibaga iti kumare. May mayat kumaano si katimangidanon iti kumare. Ta si ka mismo tinakakita. Ammom ti ibagbagam no adda ti follow-up question na. Si kalahin, bakit? Diyan kaya ti may raman. Day off mo ita, saan ka di manong Brandon? Saan ko nakasapulan ti day off ita? Nga addakan, Roda. Anya? Makita ka lang dito office ka. Diakon marik na ti panog ko. Si kakit di mat manong. Pag no ti bagbagak, Roda. Gumagatak lagit di. No adda ka makikita. Amangan no, adda ti agungat manong. Sino ko matiagong tating ko? Ang gayam. Nangal daw ka de. Saan pa'y nga rod manong? Agitan ta nga rodan, Roda. Ilibre ka. O sige. Anya ti masapul mo, Marisusan? Saan ka di pa'y anagawid nila kay mo, Marihilda? Ay nawaw. Apay nila kay kumare? Awan pa'y matanagawid. Sigurado ang nag-overtime mananday jay. Ay, kasto ngamin, Mare. Adda tinadakamat nila kay ko kanya. Anya day tamare? Adda babae nga umas asidagken lakay mo ijay office da. Anya? Roda ka no tinagan na, Mare. Kung naktumat, Mare.
At damilagro nga aramidan day a tao. Mas daawak namin takasla di na marik na ti bannog na. At damat gayam agas ti mata na, ija office da. Narigat akalaban dagiti gumarampang, Mare. No kaya't lakit din ni Brandon, di isun ti asawa na, Mare. Sa anak masayangan iti lalaki akas na ti galad na. Ay nananang, jak ammo iti dayjay nga anak yo. Ada ka no babae na iti office da. Ay nawaw, asino tinakadamagam, Hilda anak ko. Ni Mari Susan, nanang. Isu ka no tinadakamat ni Pari Puldo kan kwa na idinaminsan. Ay, Masurunak lang. Tapay mo't asan nagpudno ni Pari Puldo kanyak idinapanak iti ayanda. mabuteng siguro ang mairamahan anak ko. Jak amo, no anya ti rumbeng nga aramidak iti dayjay a Brandon, nanang. Naglokon day tang anak ko. Nakapimpintas ka nga asawa na. Kastapay laang teramiden na. Ay nananang, uray ka sa no ti kinapintas ti maysa a babae, no ti lalaki ket babaero, awan latta, nanang. Anya nga rod ti plano mita anak ko. Mangisuggest ka man, nanang. Jak makapanuno ta na sayaat. Ikam iti leksyon anak ko. Marwam day tatao. Pasensya ka, Hilda Bakard. Nag-overtime kami manay. Iso anarabyan ang anagawid. Naturog kalat ako maijayan, Brandon. Sigagit timot bakit? Itaan niya kumaga po ang maturog kak ija office nga eh. Wen tada ijay ti agas dagiti matam. Isumat lagayam akay kayat mo ti sumrek iti trabaho. At damat gayam ijay ti ragsak mo. Ne, sana po nuday Bakard. Di ka naglibak. Ti kunam kanya, ket ti bosyo ti mangibagbaga nga ag-overtime ka. Tagayam, sika ti agbulboluntaryo, Brandon. Agasam day ta kinaulbod mo? Kitaam day to'y aladawan. Awan laang day Bakard. Anya nga awan laang. Type mo day ta. Kitaam man ta pa nagbadbado na. Uray la makita amin akudil na. Saan Bakard? Si kalaang tayo Ulbod ka, Brandon. Manipod ita. Awanan bibiyang kukan ka. Aramidam no niya ti kayat mo. Awanan ti bibiyang ko. Good morning, Manong Brandon. Aglisi ka man itidalang ko, Roda. Di ka man tinumisam kanyak. Roda, pangasim taliklikan ako. Anya? Tulang ka di. Masapul nga ulit-ulit nga ibaga. O di wanlaan. Kunamla no asino ka man talagwapo. Agpada talaang matalog paktiagong na. No. Di ta ka man laangan. Oh, pare Brandon, kagura na kan sabit ni Roda. Awan ti bibiyang ko, pare Poldo. Ay nawaw. Kunak iso ti type mo, pare. Kunak lagi din isa ka nun bakit mo iti babae akas kini Roda, pare. Saan nga iso ti type ko? Pwe! Namulay ni Marihilda ti kalukuam ki. Kastamit hindi bagbagan, pare. No apay nga nga inasi gambay laing deta Roda. Basol mo may laing Pinakita am ti motibo di babae, pare. Agrubuat ako, nanang. Agan-anad ka ijay, Hilda anak ko. Saan ka kumaapalubusan na pumanaw? Ngam awanan ti maaramidak. Nasken nga ikam iti leksyon ti anak ko. Di kay madanagan, nanang. Kanayunag ti umawag kada kayo. Aramidak laang daytoy. Tapno agnakam dayja, Brandon. Maawatan ka anak ko. Darigat nga agpaiso, no di mo ikan iti leksyon. Amangan no panunutan na nga okay laang kan ka. Huwan nga rod, nanang. Ipagarup na siguro ajak kabaila na panawan. Agsubli kan to ano kasano anak ko. Makitan to, nanang. No ada pagbaliwan ni Brandon. Mabalin siguro. Di mo liplipatan ti umawag kanyak ano saan ka abisay. Huwan, nanang. Di kay madanagan.
Nanang, ni Hilda ngay. Pimanawon Anya, Pinanawan na kan api mo ta pinalubusan niya o pumanaw, Nanang. Anya nga ron ti maaramida kat disidido mag. Owan mo ti ko na yung awagan na. Ay gonggonam. Anya nga minter aramidam. Nanang, diyak ka ba na mapukaw ko ni Hilda? Ibagayon sa dino tinapanan na, Nanang. Surutag ti asawag. Ala, ang babae ka pa ay brantaon. Naturod ka mga ramid iti kalukwan. Sa ita, ang sangit ka ta pinanawan na ka ti asawam. Day ta ti ganamon dagiti di na amog ti makontentaw. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti pagsakitan tinakam ti asawam. Tapno saan ang madadaal, tinasayaat a relasyon nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.